ma sain su sõnumi kätte, aitäh mees, kuid mitte läbi sinu. Ja mitte sellepärast, et ma oleks hoidnud sinu suunas kätt ees, vaid su tongi püssilasud kõlasid üles mäkke. See on köiev edu, isegi kui tasakaalu leiad elus, siis see sõlm sellel paelal ümber kaela tõmbab iseend kokku niipea, kui sind saadab edu. Sind saadavad ka kriitikute süljest märjad huuled, isegi kui töötad Lasnamäelt end lauluväljakule. Sul on elu parim hoog sees, su parim sõber OD saab ruudiga pahamadel. Tere tulemast Houstonisse. Niisugune suviselt soe ilm on. Olen ühe suure Kaabelduskeskuse parklas. Ma näitan teile meie hotellituba. Nii, see siin on meie elutoasa. Kõik vajalikud asjad, saab laadida, saab läpakas istuda. See on minu magamistuba. Nii, oi, mis meil siin on? No comments. No comments. See on Ingemaari ajutine magamistuba. Nii, meil on siin mu reisipadi, Heeringas Ikeatika ja nii me rollime, päev läheb käima. Toetab silmadele kaabu ja segab hambad tikuga suhkrut tormi sisse oma teetassis. Kõnnib läbi turvaväravates sirutades selga, pool ajal tunneb võidunälga. Saaded nalja, ma teen hitti, aga kui mu 3. album jälle number 1, siis kuula mu kübaratrikki, kui ma kirjutan rikki metafoorid, mis silme ette joonistavad pilti sellest, mis on mõttes mul, see elu on mu elu õppetund. Aga kõik, mis ma kuulen, on see, ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mu lava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see, sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see, ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mu lava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see, sõnade eest tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu teelt, tean, et pean tulema veel. Sounds good to me. How's your job? Tough kid. Oh, cool. Listen, what's your name? Where are you from? Gregory from Estonia. Where's that? Goes out over the Finnish Gulf from Helsinki, Finland. Finland? Oh, welcome. You like football? Here we play. This will be fun. Okay, here we go. You pick the first category, okay? Remember, you gotta wait for the question before you buzz in. You gotta wait until you hear the whole question. Go ahead. Rules and records? Yes, rules and records. Good luck. Who is the winningest head coach in Houston Texans history? Me. Yes. C. Bill O'Brien. Incorrect. B. Gary Kubiak. Yes. Which Miami Dolphins team is the only team to have a perfect season in the NFL? Gotta wait for the question. B. Correct. I knew it. No, you didn't. No, he didn't. Go ahead. Rules and records? What year did Roger Goodell assume his position as the NFL commissioner? Yes. C. 2006. Well done. Estonia ties the game. Go ahead. Super Bowl, please. Who is the most popular team where you're from? You mean football? American football, soccer. American football. Tennessee Titans, because I was in Estonia playing, but right now Cincinnati Bengals. Marcus Hunt plays there. Amazing. Amazing. Okay, go ahead. Super Bowl. Who is the only player with 3 interceptions in a Super Bowl? Yes. C. Rob Martin. Well done. Estonia, 1 away. You're losing to guys that aren't even from here. They don't even have football in their country. We have. You say, let's go watch football. What is football? We don't even have football. Go ahead. Rules and records, please.
Who is the Texans' all-time passing leader? Yes. C. Not Shaw. And that's correct. You're about to come over here. I can see it. I saw that look in his eye. He was like, I'll fight you. I know where you live. Are you ready? Rules and records. How many officials are on the field for an NFL game? 7. Estonia touchdown!